KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Nyongot kirang yakura na kaniga jala Meghalaya kensalet banya shimenta haka lumpung yakura balatip kum ka G2 Jitsu Open Strangle ka Bansalong Hanong ba Kolkata jong ka jala West Bengal nadu ka arpu pratarik jemang arajar arpu ar ya ka balapelong da ka Mites Martial Arts Kolkata kini ki nyongot kirang yakura ki bedairu ki hot jong ka Happy Red Rooster ki kenthop yau Isaya Karmoplang u Gregory Ferrando Sokton bat u Meva Lenaki Bamon u Remy Kharshandi u Darren Cooper Kharshandi u H1 Midao Pawa bat u Reforming Marwin Nakaliang jong ka Happy Red Rooster MMA min selik ban yashim benta hawi ka national level competition kadi ka grappling competition ka Bansalong ha Kolkata aka ni ka atupra tarik jong benai ti ni ngila don kumni ngialek nyongut ki nong yalek kai naban ya represent ya ka Happy Red Rooster MMA but kunjuru ban represent ya ka state jungi ha ka event ka lalong hata karukom bakila aji bakal along almost invitational kamot di ba di clubs kiba jale kai ya ka Brazilian Jiu-Jitsu tekanika Brazilian Jiu-Jitsu kadi ka kalong no kum ka wrestling tangba haka wrestling pat ni sha ban incorporate banya pendon kami ki joint locks but ki strangleholds te ya kanika event ni adon nyongut na kanika club jeni ni alik ban shimata hakanika event ki shim tang ki shinrang hakanika pot te ka don ka event na benta kan heru la ka jong te na benta kanika event ka ditang na benta ki shinrang na kapunta ki nong yale kai jong baro ka preparation jong ta ka dei bengiale kai ka long kum ka lifestyle jong ka ban ni train man kasni pada ka don ka event lani kam don ka training ka ya di man kasni te shwa ka event ka issue change no ka long no kum ki intensify no kan dia training te nga ngalong kum head coach jong ka ni te nga ya la di ru bangai i kini ki khna bi ya shim benta nga ya la di ngala sange ka jingle kai mental adon nadu shwa ka lockdown tambah kini baro baki shim benta long kum ba pen ke biang ya tu ka spirit juga competition hanga tengaru ya ladi na haka jinglong hak dak nga shoot prepare ya ladi bangaru ngan yeshim bentalang ngayo ya ka inspiration lagi ni na baro daya deka jinga pen kre jongi na menta ne ka competition kam daya pher han na ka ne ka bagi dia train man kasi na ka bale ka hang ni kadi ka lifestyle jongi man train man kasi da ka don competition lani kam don ken na benta ini competition part apart from yang tu ka training ka bajule man kasni kishu dan kam tang man chu intensify no kan dia ya alor tu nomor ka training jongi ka long intensive hi ka man kasni haman la ki jingle kai undon be hu ba job ba rem te dang hakini kita yo la ta ki khna na kani ka jaka le kai ki ali man represent ya state jongi ka nationals joka MMA te kila yo khur takmak siar kani ani kila yo khur medal siar kani ka jingle kai kila adi ki national champion te menta nang tu hi ki ya beteng ya training ban ya compete pat hakani ka wika jingle kai ka badi ka grappling ini ki ba job hakani ka MMA nationals kiri ki ju ki ban chimta plus ngilang don chu kiwi da ya chimta lang nyami haka arpo ndriu tarik instead national but ladap katu ka competition haka arpo nai tarik ya bai lai po tarik ila ya one time ka le kawan te idon bo bang idon ki bayarap na tujuhi ki bayawan practice dia Japan sponsorship ki arab ben sponsor ki ni Japan jing arab na yeng ya dichaki jong Japan te mentapat ni misua pan ai kubeya boro itu segi bayarap yang ni ben le saka ya ben le nationals ber ben mentai kenika strangle hard Kolkata te kata hi gemit ba lemde na kiru nimla ben yo hira ben yu ba benlup tang na pala joro kala kata hi tambang squad nai kulis woni di sia bayar orang kecim kret tu mo iku sini te kalong bikum juhi man kesni Monday to Saturday ni practice ben te haki dalapoy hajan competition pat ni pen intense kan ni pen kiano ni
kambun kenta kendiat kan usually pak compete lah ni kata ada dia shoot kiwi kadi tang bensu one benman kesni practice baik ngai beha kajing practice lojong kat salang baik kai kami di kajing ngai hai lojong ya film ngai lojong te poi shi hi dong ngai lojong nak ka wi kirir kibet nak ka ri jingiru kibet long amla bon ong ba nak ka wi ka stit ka bet ha nak ka wi ka stit ka nak ka stit jingir ka bet ha boro ki bangya compete ngawang ba kia bet lut boro ka song no ta ha ka sneak ka preparation ting kala bende ka lak ting kala bende tang ba ong no na I was better that day he was not so it depends on a lot of things tang bang ong no ba ki bet lut boro some days but I was on luckily that day I was the better fighter mo ong no ba ki me yo lakin nga pa ban abi ku be sa shi se ni ki bayar sponsor ni la dam de na ki nimla dan poi shaka tuka national bangi le compete but menta shaka Kolkata first 4 fast feet the last 4 burpees for the guys burpee push up okay guys ready fast feet yeah for those who can do you can just do fast feet or fast feet with muscle cuts for those who are not experienced it's fine just go fast feet with your hands like you're running in place when I say fast feet I don't mean just fast feet slow I mean fast feet let out the thing ready go keep going go guys go Don't drop your right hand. Don't drop your right hand. Double jab off, carry 1 for each.